sector of educators trade union bosethu re lebile gore bone ba tshwara phuthego ya ngwaga le ngwaga ba tshwara phuthego ngwaga le ngwaga phuthego e leng gore itebagantse le go bua ka dikgang tsa bong mme mo ngwaga ba remeletse mo setlhogong se se rotloetsang bomme go itseela ditshwetso le go baballa kana go somarela ditshwanelo tsa bomme mme ta re tla tsena mo puisanong e le mokwaledi wa tsa bong gone mo bosethu o lefile letsholo go bua ka gongwe ha ile gore go santse go na le diphatlhateng mo go tsa bong thare tsene gore gongwe di tla buisangwa go bokopanong jo tla ke tse nako e ke go dumedise ke a go amogela ke itumela nako ya gago re letso ke a leboga mma ke dumedisa le ba reetsi botlhe le ba bogedi ba BTV right go ha re tlhalosa re go itse ditshwetso gongwe e ka itlogela ka re e bophara thata a re tsene setlhogo sa go se tlhalosea ka le sebiditse le ha le sebiditse ka lerao la sekgowa gore e raeng a theme ya lona gongwe hela go simolla ka gore gongwe theme e tswa kae kana setlhogo sone se tswa kae mo molao motheong wa rona wa bosetho le lekgotla la babereki la barutabana specifically go na le tsetlana e leng gore e ha the gender secretary o e leng gore mo nakong ya gompieno ke nna molao motheo o mpha yone tshwanelo ya gore ke head the gender committee mme re na le policy ya gender e leng gore ke yone e na le ditsetlana tse dingwe tse di four tse e leng gore re lebeletse dikgantsone tsa bong le ditshwanelo go protecta ditshwanelo tsa bomme di protecta ditshwanelo tsa bana le bogole go protecta ditshwanelo tsa bomme ba e leng gore ba mo tsamaisong ya tsa khiro le tse dingwe hela jalo jaanong committee e na le gone gore ngwaga le ngwaga e be e tshwara gender conference ya rona gompieno ka di 5 tsa ga July ko Letlhakane ko Thakadi Hotel mme setlhogo jaaka nno o botsa se bua ka mme le go itseela ditshwetso ka mmele wa gagwe mme tota e se mme hela e le mongwe le mongwe because ga re bua ka bodily autonomy re bua ka tshwetso e go tshwanetseng o le motho kae kapa kae le ka mmele wa gago le dirwe tsotlhe tse di mo gone le sengwe sa gago gore ga gona ope o na le tshwanelo ya go dirisa sepe se leng sa gago a sena tetla ya gago tshwanetse mmele wa gago tetla ya gago. Okay, we so wiki o bile ka nyotlhe mo karabong eo le no seala mme hela go ha setlhogo sa bodily autonomy ke sone setlhogo ya ka sone setlhogo bodily autonomy protecting the rights of women in making decisions. Okay, bodily autonomy kana gone go nna le tshwanelo ya go tsaya tshwetso tse di amang sepe se mo mmeleng wa gago ke kganyeleng gore ga re tsena mo mahilong a pereko e tsana go le kae ke ra gore ga re tla go bua ka mmele dirwa tsa mmele wa gago le tshwetso ya gago autonomy ya mmele wa gago motho ka ipatsa gore o hiana ntse di tsena ga kae mo lehilong la pereko in the workplace ke a go kana lehelo la pereko le na le batho ba e leng gore ba tshela mo setšhabeng right batho ba ga se gore ba tshela ba le nosi ko lehelong leo la pereko ba tshela mo setšhabeng mo e leng gore ditshwetso tsotlhe tse e leng gore le dilo tsotlhe tse di diragalang mo setšhabeng jaaka le mekgwa yotlhe e diragalang mo setšhabeng le bone di a ba affecta ga re bua ka bodily autonomy jaaka nne ke tlhalosa gore ke a mongwe le mongwe re be re bua ka ko lapeng gore a ga o le ko lapeng o na le motho o tshela le ene kana o le mo lenyalong kana o le mme o tshwanetse gore kana ko ngwe itshologele a ditshwetso tsotlhe tse e leng gore o ka di tsaya ka mmele wa gago a ga di influence ke sepe a ga gona sepe se e leng gore sa go gatelela gore o tseye ditshwetso ka mmele o wa gago a re gakologele gore o dirise sepehela sa mmele wa gago tota le gone go aba madi hela when you get to the medical field ga o aba madi o tshwanetse gore o fe tetla ga e le gore go na le mongwe o leng gore o na le mathata a philo ko lapeng mme ke tshwanetse gore ke mo e abele ke tshwanetse gore ke mo fe tetla selo seo ke phate ya mmele wa me mme ano go na le tse dingwe tse e leng gore melao motheo wa lehatshe la rona wa di kganna jaaka gongwe mosadi a ka batla gore mo go bidiwang gote surrogacy mme a ka batla gore a tsholele a certain couple ngwana ka gore ga ba kgone go tshola ngwana ka mabaka a pehela molao wa motheo wa rona o santse o sa kgone go mahatetla go ira yalo mme a dirisa mmele wa gagwe ga mme a tshwanetse gore a nne moimana kana ngwana o golela mo go ene
o tshwanetse gore a nne le tetla ya gore le ene kana o dirisa popelo ya mme a kere hela ya ka nka batla go gore ebe ke fa mongwe philame ke mo file tetla ngwana yo gore a golele mo mmeleng wa mosadi o tshwanetse gore a bana le tetla ya go golela mo mmeleng wa mosadi ke tshwetso e leng gore e hella ka e leng gore e tshwanetse gore e helle ka mosadi gore a o batla go tswelela a ha motho yo tetla ya gore a tswelele a dirisa sepe se sa gagwe so ga e se kganya go perekong hela tota e simola ko lapeng le mo sethong ha e ba yalo yanong ha o bua ka go nna le tshwanelo ya go ka tsa tshwetso ya gore motho e leng lesea o golela mo go wena o le motho a mme ke tshwetso ya gago e tla inkisa ko goreng tshwetso ya gore gongwe banyalani ba le bolenyalong gore a ba nna le ngwana do they conceive ba ima go nna tshwetso ya gore a mme o eletsa go tswelela ka boimana kana o eletsa go boemisa mo tseleng ke batla ke belaela gore o ya go dikganyeng tseo e tlhatswetse go emma kana ko ntleng hela ga go lenyalo hela a kere bomme ba imang ga se ba mo lenyalong hela gore go nne le boimana ga re be go na le batho ba le babedi mme ba dumalane kana ba sa dumalana kana go iregetse phosego ya gore bonnete teng jaanong tshwetso e ya gore o batla gore lesea le tswelele le golela mo go wena mo lenyalong le mo bokopanong ka bontsi e tshwanetse gore e pataganwe ke batho ba le babedi mme ebile wa boraro e le ene o tla bang a golela mo mmeleng wa mosadi o tshwanetse gore mosadi o pehela a mo lenyalong kana ko ntle ga lenyalo a se ka a nna le kgoreletsego epe at all e leng gore mo re go bitsang re external influence ya gore a tseye tshwetso eo gongwe ke sone se e leng gore kgante le di leader to issues like gender based violence e leng gore yaanong wa patikiwa ke sengwe so re le ka gore molao motheo lone o tshwanetse gore o fetoge o fetole because gona anong yana a kere ga o ka dira ditshwetso tse dingwe tseo like for example the termination of pregnancy ga o ka ke wa emisa boimana ka nako epe ko ntleng ga gongwe o na le mabaka mangwe a botsogo kana gongwe go ne go na le dikgang dingwe tsa bopetelelo e be o ka letlelelwa legally gore o ka emisa boimana ba gago mme hela jalo o tshwanetse gore o tswelele ka bone a o ngwana o santseng e le teenager o tshwanetse gore o tswelele ka boimana boo ga se tshwetso e o letlelesegang ke molao go etsa o le nosi mme ebile gape re le moega gore kana mo go yone ya boimana ga se kganya gore dikgwedi di boroba bongwe hela ke kganya gore go tswa ho o tshwanetse gore o tlamele le seale for the next 18 years and sometimes more ha ile gore o gongwe tla ana le bogole bongwe ha ile gore le ga sa nne segole gongwe wa go hela ire ga nna 18 a ba sa kgone go itlamela ka boene wa bona gore yaanong botshelo ba gago botle bo changesitswe ke gore ga o letlelwe gore o be a dirise sepe sa gago o no ka boitsetse tshwetso eo e ka sekeng e fetole botshelo ba gago at all ke go utlwa ka tlhamallo ke batla go tsena ha o santse re le mo go bodile autonomy le gore e amana jang le mmereki kana bosetu ke le khotla la ditshwanelo tsa perekwa kere gore a mme dikgang tse di amang bodile autonomy o se motsa ba itlhalosa gore ke ka gore ba ruta bana kana ba bereki le bone ke bontlhabongwe ba setšhaba se diragala mo setšhabeng se diragala mo go bone kana se dirwa ke bone e utlwetseo mo teng ga tiro gone a go na le dikgang dipegela tse e leng gore ke tse di amang bodile autonomy tse e leng gore di diragala mo go yone tiro jaanong kana dikgang tse di diragalang bodile autonomy a re simolole pele ya ka nne ke tlhalositse gore they are firstly personal a kere e be ke tlhalosa ka kgang ya molao gore molao o na le tseo di letlang molao o ne le tseo sa di letleng jaanong ga gongwe o le mo mmerekong e be go raya gore go na le sengwe se se iragalang se e leng gore o tshwanetse gore o kgone go ikgethela ka dio tsa mmele wa gago jaaka ne ke bua gore tota they are more personal than workplace a kere they are more personal than workplace o tshwanetse gore o ikgethele sepegela ka mmele wa gago a re simologela re gakologela gore ba molao bone ba tlo ba ntse ba go setse morago like for example ke buile ke kganya termination of pregnancy ga o kwa dira hela mme o sena tetla ya ka ke ne ke tlhalositse ke beletsa mo goreng go gongwe ya tle go iragale mo mahelong a pereke gore dingwe tse gongwe e leng tlwaelo ya motho kana gongwe go teke dinyawo mme di amana le mmele wa yo mongwe a re bua gongwe di tshwana gongwe bo di hug go khoma motho ka tsela e rileng le ditshwalo tse dingwe tse di remarks tse motho a kgona go dira ka mmele wa motho ke dilo tse re go le gantsi re tsamayang re kile ra di utlwa mo di diragala mo tirong mo go bidwang bo sexual harassment jalo tseo yaanong di tlabe di tsena mo kganyeng ya harassment whether ke sexual harassment but we call it harassment in the workplace mo tirong hela in general it may not necessarily deal with bodily autonomy but it's
maybe a topic entirely different from Topic for another day. ditshwetso tse o di itseelang wena ka mmele wa gago go sena any external influence. Okay, re lebella kgwetlho e le peileng pele le bosethi e le so se re sa kgolang bosethi tso bogakala bo le kae e na le e tlhomile gore e tla nna le mahama kana le bagana le dikgang tsa bong. Jaaka gongwe ke tlhalositse ko ntleng gore molao motheo wa rona, which is the constitution, e tlhalosa gore ngwaga le ngwaga go tshwanetse gore go nne le gender conference. Sala ka le nna ya lo go tswa matheong. Mo go tswa motheong wa rona go ne go sewo mme the gender office ile ya introduceiwa dingwaganyana tse di lesome le bongwe tse di fetileng. So for the past 10-11 years we've been having a gender conference. Yaanong gore re tswe ka gore re batla go bua ka eng kana re batla go address in a particular gender conference go tla bo re lebella tsone these thematic areas gore kana policy ya gender yone ya re o lebelle bana le bogole o lebelle bomme o lebelle LGBTIQ people le young people. So ga re tlhopha theme kana setlhogo re tshwanetse gore re lebile tsone tse gore re di address. So it is a constitutional matter molao motheo wa rialo gore ngwaga le ngwaga e tshwanetse gore e nne teng. Ene ya ka ke buile ke yone the gender committee e leng gore e dirilwe ke 10 different people who are working so tirelessly and amazing gore ba kgone go dira se seng go diragala kana ba baakanyetse se seng go diragala ko letlhakane ka di 5. Okay, mme ile gore go le ho a re tsena mo go yone yo gore monongwaga ka setlhogo se sa bodily autonomy, protecting the rights of women in making decisions. Protecting the rights of women in making decisions. Moletlo wa tata phuthego ya go nna kae leng jalo le taletso mo go ba ba amegang. Gongwe ke simolola ka gore go tla bomang kana ke bomang ba ba amegang. Mo dikgaolwaneng tsa rona tsa bosetu mo lehatsheng tse e leng gore di 20 re na le batho ba e leng gore re ba bitsa re ke di-gender representative mo kgaolwaneng nngwe le nngwe. Batho bao mo dikgaolwaneng tse tsotlhe ke bone ba e leng gore they are delegates to the conference ba tshwanetse gore be ba le teng mo conferenceng eo. Go dira jalo ke gone gore go leke gore re phatlalatse molaetsa jaaka re ka kgona gore o kgone go goroga ko malokong a otlhe mo dikgaolwaneng tsa rona. E be re na le yone gender committee e leng gore e dirwa ke batho ba le 10 ba e leng gore le bone ba tswa mo dikgaolong tse di farologaneng ke bone ba e leng gore gone jaana ba tshwaragane le namane e tona ya go leka go bona gore se se yang go diragala ko letlhakane e nna sone. Mme jaanong jaaka gongwe o setse o buile e itle go nna ka di 5 tsa ga July ko letlhakane ko Thakadi Hotel go simolola ka 08:30 AM. Now letsatsi pele ga conference ya rona ka la botlhano maitsiwa re tla be re na le panel discussion e leng gore mo go yone re tla bo re le ka gone go atolosa setlhogo se gore batho ba itse gore sentle tota ka letsatsi le latelang ra go bua ka ga eng. So panel discussion e tla be ile gore batho ba e leng gore ba eteletse pele re na le nna ke le the general secretary re na le Mme Tshepo Jamila Moyo o e leng gore ke the guest speaker at the conference o e leng gore o tswa ko Feminist Alliance of Botswana o e leng gore she's the head lead ya bodily language thematic area. So ke ena tla ba atolosa dikgang tse le rona gone during the panel discussion le the following day as a key guest speaker ko conferenceng ya rona. So the event tsa rona di pedi gone yalo. Thank you. Tla ke go leboga gongwe bile ke mona go yang ka tlase ga motsotso gongwe bile ke tswa mo tseleng go ira yalo mona go ya ka tlase ga motsotso dikgang tse di amang tshwetso a go tlhela go le gantsi di angwa kana di angwa tota ke ngwao ya rona ke gona ga bontsholela ngwana ba tsenang teng mpolaitse ngwana ngwao e tsena go le bokete tota mo dikganyeng tsa bodily autonomy le irang ka seo. Tota mme se ngwao hela kana go na le ngwao go na le gore society sone se expecting go na le gore gape go na le religion le gore ba re le bone go kerekeng ba re so tota di kgantse re they are uncomfortable conversations mme re tshwantse gore di itswe di buiwe di nne go buiwa ka tsone ka gore ba bitsa le bone mehamai ngwao le kereke ba bitsa re na le kgosi e tla bonga tsile re na le ba mapodisi gore bone ba reng ka kganye re na le ba DHMT le ba bangwe hela jalo nako e re sile
Ke go lebogela utlwa. Ke a leboga mma. Right. Ke bisa yalo le re o lefile letsholo ke mokwaledi wa gender desk mo teng ga bosethu mme a tlhalosalo kana itsiselo gore tla re ka di 5 sa July e be bana le yone annual gender conference e tla be diragala go letlhakane Thakadu hotel mme a tlhalosa gore setlogo ke ene bodily autonomy protecting the rights of women to choose about their body ke kganya morututa motho a gaetso o tsamaye o ntse o tlhailetse be gore dikgang di tswa di reng ka go. The reality is that Botswana has been struggling with productivity and competitive challenges for the past years, which has also been evident by the stagnation in economic growth.